Merhaba arkadaşlar. Ben Name ve burada Türkçe sınıfı. Bizim ilk جلسemize hoş geldiniz. سلام دوستان من نغمه هستم و اینجا کلاس آموزش ترکی استانبولی هستش. به اولین جلسمون خوش اومدین. یکی از چالش هایی که من زمان یادگیری زبان ترکی استانبولی با کتاب استانبول داشتم این بود که متن‌ها و اوکوماهایی که توی کتاب بود هیچ فایل صوتی نه توی کتاب نه توی سایت های مختلف نه توی یوتیوب وجود نداشت براشون که بخوایم این متن‌ها رو خارج از کلاس هم بخونیم، تلفظمون رو چک کنیم و یه سری مواردی رو که در موردشون شک داریم رو برطرف کنیم. پس تصمیم گرفتم این ویدیوها رو برای کسانی که دارن ترکی یاد میگیرن تولید کنم تا اونا هم بتونن زمان یادگیری زبان ترکی این متن‌ها رو در دسترس داشته باشن و راحت‌تر ترکی استانبولی یاد بگیرن. اول نکومایی که قراره با هم بخونید از کتاب یعنی استانبول آبیر صفحه 30 یونیت 2 هستش. اول با هم لغاتی که قبل از قسمت اوکوما نوشته شده رو بخونیم و بعد بریم با هم دیگه تکست اوکوما رو بخونیم و معنی کنیم. یونیت 2 Nerede? Okulda. Var yok. Nerede? Kimde? Var yok. Nerede? Kimde? Var هست. Yok نیست. Nerede? کجا. Kimde? دست کی. Sınıfta kim var? Sınıfta öğrenciler var. Sınıfta kim var? Sınıfta öğrenciler var. در کلاس چه کسانی هستند؟ سینیفتا کیم var؟ در کلاس کی هست؟ سینیفتا öğrenciler var. öğrenciler var. در کلاس دانش آموزان هستند. جمله بعدی Masada kitap var mı? Hayır, masada kitap yok. Masada kitap var mı? Masada kitap var mı? Hayır, masada kitap yok. روی میز کتاب هست؟ نه، روی میز کتاب نیست. Hayır, masada kitap yok. Öğretmen nerede? Öğretmen ofiste. Muallim kocası. Öğretmen nerede? Öğretmen ofiste. Kalem kimde? Kalem Ahmet'te. Kalem kimde? Kalem Ahmet'te. مداد دست کیه؟ مداد دست احمده. خب حالا بریم با هم دیگه اوکوما رو بخونیم. اوکول 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 به معنی مدرسه. Merhaba, benim adım Kate. Ben İspanyalıyım. Burası benim okulum. Okul Tophane'de. Okul 6 katlı. Alt katta ofisler var. Ofisler büyük. Ofislerde masalar, koltuklar, bilgisayarlar, dolaplar var. Sekreterler ofiste. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda sınıflar var. Okulda 10 sınıf var. Her sınıfta 15 öğrenci var. Sınıflarda sandalyeler, sıralar, kalemler, kitaplar, sözlükler, defterler, perdeler, lambalar, bilgisayar ve yazı tahtası var. Masalarda kitaplar, kalemler, defterler ve silgiler var. Şimdi sınıflarda öğrenciler yok. Çünkü öğrenciler teneffüste. Okulda çok güzel bir kantin var. Kantin üst katta. Kantinde sandalyeler, masalar, televizyon, yiyecekler ve içecekler var. Kantin çok kalabalık. bütün öğrenciler کانتینده. یه بار از روی متن خوندم. حالا با هم دیگه معنی کنیم. okul مدرسه. merhaba سلام. benim adım Kate.
اسمم کیته. benim adım Kate. میتونی اسم خودتو جای این اسم بذاری. Mesela ben böyle söylüyorum. Merhaba, benim adım Name. Selam, اسم من نغمه است. Merhaba, benim adım Kate. Ben İspanyalıyım. 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 من اسپانیاییم. پسوندی که اضافه شده رو توجه بهش داشته باشید. مثلا میگم ben İranlıyım. Ben İranlıyım. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. توی کتاب یعنی استانبول آبیر در مورد نشنالیتی ها و در واقع ملیت ها توضیح داده شده. من اینجا فقط متن رو میخونم و معنی میکنم براتون. Burası benim okulum. اینجا مدرسه منه. Burası اینجا. Benim okulum. okul مدرسه. okulum مدرسه من. Okul tophanede. okul tophanede. توپخانه توپخانه. okul مدرسه در توپخانه هست. این دی که اینجا اومده در واقع دیه که نشون میده یه چیزی کجاست. توی مثال صفحه قبل گفتم کالم کیمده، مداد دست کیه. یا öğretmen nerede، öğretmen ofiste، کالم احمدته، دست احمده. یا معلم در office یا دفتر کاره، آفیس به انگلیسی میگیم. خب این د یا ت به خاطر اینکه نشون بده یه چیزی کجاست استفاده میشه. okul 6 katlı. okul 6 katlı. مدرسه 6 طبقه است. alt katta ofisler var. در 6 طبقه ofis های مختلفی هستش، دفترکارهای مختلفی هستش. ofisler büyük. دفترهای کار بزرگن. ofisler büyük. ofislerde ofis دفتر. ofisler دفترها. ofislerde در دفترها masalar masa میز masalar میزها. koltuklar koltuk به چه معنیه؟ koltuk یعنی مبل. koltuklar مبلها. bilgisayarlar bilgisayar کامپیوتر bilgisayarlar کامپیوترها. dolap dolap کابینت یا مثلا کلازت کمد میتونیم بگیم. دولابلار یعنی کابینت ها یا کمد ها. ما توی فارسی کابینت رو در واقع یه چیزی که فقط تو آشپزخونه میذاریم ترجمه میکنیم، ولی کابینت یا کلازت در واقع با هم معنیان، به معنی همون کمده. دولابلار وار یعنی اینا که گفتیم همشون هست. ofislerde masalar, koltuklar, bilgisayarlar, dolaplar var. Sekreterler ofiste. منشیها sekreter, منشی. sekreterler, منشیها ofiste. در دفتر کار هستن. خب به قسمت بعد دقت کنید. چرا موقع خوندنش نگفتم 2, 3, 4, 5 گفتم ikinci, üçüncü, dördüncü و beşinci. چون که بعد از هر عدد همونطور که میبینید نقطه داریم. این یعنی اعداد رو به صورت ترتیبی باید بشمریم. نگو 2, 3, 4. بگو دومین، سومین، چهارمین. ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda sınıflar var. در دومین، سومین، چهارمین و پنجمین طبقه sınıflar var. sınıf کلاس. sınıflar کلاس ها. کلاس های درس هست. okulda 10 sınıf var. در مدرسه 10 تا کلاس هست. okul مدرسه. okulda در مدرسه 10 sınıf کلاس var هست. her sınıfta 15 öğrenci var. در هر کلاس 15 تا دانش آموز هست. öğrenci var. sınıflarda sınıf کلاس. sınıflar کلاس ها. sınıflarda در کلاس ها sandalyeler صندلی ها. sıralar sıra یعنی دسک. مثلا نیمکت میتونیم بگیم. نیمکت ها. kalemler kalem مداد kalemler مدادها. kitaplar kitaplar kitapها. sözlükler sözlük دیکشنری sözlükler دیکشنریها. defterler دفتر defterler دفترها.
perdeler, perde, perde, perdeler, perde ha. Lambalar, lamba, lamp, lambalar, lamp ha. Bilgisayar, bilgisayarlar ne? Fakat یه دونه bilgisayar, یه دونه کامپیوتر هست. و yazı tahtası var. yazı tahtası. تخته‌ای که میتونیم روش بنویسیم. تخته ما میگیم مثلا تخته سیاه، ولی این تخته الزاما سیاه نیست، میتونه تخته وایت بورد باشه. تخته‌ای که روش مینویسیم بهش میگیم yazı tahtası. yazı tahtası var. Masalarda kitaplar, روی میزها. masa, میز. masalar, میزها. masalarda, روی میزها. kitaplar, kitapha, kitapha. kalemler, مدادها. defterler, defterها. ve silgiler var. silgi pak kن. silgiler pak کنها هست. Şimdi الان sınıflarda, der klasha öğrenciler yok. Danış amuz نیست. Çünkü öğrenciler teneffüste. Çünkü öğrenciler teneffüste. Çon danış amuzan zenge tefriyen teneffüste. Okulda, der medrese çok güzel bir kantin var. Kantin خیلی خوشگلی هست. güzel, زیبا. çok güzel, خیلی زیبا. یک کانتین بوفه هست. وار میشه هست. توی مدرسه یه بوفه خیلی زیبا هست. کانتین اوست کاتا. کانتین یا بوفه در بالاترین طبقه است. اوست کاتا. کانتینده، در کانتین، در بوفه sandalyeler, sandalyeها, masalar, میزها, televizyon, yiyecekler, yiyecek به چه معنیه؟ yiyecekler ve içecekler var. Yiyecek خوراکی، yiyecekler خوراکی ها. içecek نوشیدنی، içecekler نوشیدنی ها هست. پس یه بار دیگه کانتینده sandalyeler, masalar, televizyon, yiyecekler ve içecekler var. Kantin çok kalabalık. Büfe خیلی kalabalık. Kalabalık به معنی شلوغه. Bütün öğrenciler kantinde. Bütün همه. öğrenciler دانش آموزان. کانتین بوفه ده در. تمام دانش آموزان در بوفه هستند. یه چیز دیگه هم میخوام بگم. وقتی که معنی یک کلمه ای رو نمیدونیم توی ترکی استانبولی میخوایم بپرسیم، میتونیم از ندمک استفاده کنیم. okul ne demek؟ okul یعنی چی؟ okul ne demek؟ مثلا bilgisayar ne demek؟ bilgisayar یعنی چی؟ bilgisayar ne demek؟ امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. حتما برای تماشای بقیه ویدیوها با همون در ارتباط باشین.